Rancor Civil Subdivisions Board Association minta kasingi jong kakad arta reng unai lar akajar pesan kala yoban priang ya ka provisional affiliation ni jing itu na ka Meghalaya Football Association MFA bat kum ka wi ka dekat jong ka MFA laban ong bayakane lawan ban permenapat ba do president jong ka MFA uba Hamletson Darling haka jing idon ringkat lang secretary jong ka MFA ba SM bat balayo ban IT ya ka sernat show president but secretary jong ka Rancor Civil Subdivisions Board Association but minta kelalong ka dekat bapura jong ka MFA ka team kiba job ya ka final na ka RCS DSA kila yo ban mi kmat sya ka MSL asya ban IT provisional affiliation na ka liang secretary jong ka MFA uba SM ula pensngau yaki kendon trekam jong ka MFA but kintu ya ka Rancor Civil Subdivisions Board Association makin board renti yaki kendon kenang makanum dan ke jingthun akani kasngi la penskampura yaki nongkit kam jong ka association da ka jing sakilang uba Hamletson Darling president ke MFA ba SM secretary MFA kita khat jong ka MFA uba YG Dingdo working president jong ka Mokorwa District Sport Association uba HS Dingdo uba day unong yalam baningkong manstang ya ka RCS DSA ki officer prepare lembat ki sports club prepare jong ka Rancor Civil Subdivision Manusia yang sah, pokok jauh
division schedule Kenapa pada Islam clear bit tuigar kedoras tuhi berlepa asal tujuan diplay dengan perform nak tapi kita buat hilang tuhi bagaimana ketika mereka seperti kan saya tahu buat hampa clear semua naruhkan kasih berlaku besok karena orang yang belajar diri pada tadi, pada tadi, pilihlah orang